Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kalampong Yakob lakai football jogi kentai ya kablatep kum ka Indian Women's League 2018. Kalampong football ka bahetam jogi kentai hakani kari India. Keberang Sdang pelong nadu snam ahjar khatnyo balala mentau snam la pelong hakani ke jela Meghalaya hakamadan keburan hakani ke Nongbah Shillong. Ki artli ke jekhon ke bala pelong ne ka Sdang jongkani ke jekhon ka arpun reu trek uluber. Kala Sdang hakapor prab James Stamp berkejeng khon ke benikong kalalong hapadeng ke Eastern Sporting Union percaya ke Indira Gandhi Academy for Sports and Education. Hakaba ke Eastern Sporting Union kalayo bankhori ka nam job benikong hakani ke jekhon da lai gol la ar gol. Sakawai part ke jekhon ke balalong hakapor khatwai James Stamp Nehi kasngi kalalong hapadeng ke kanhon Rising Students Club Odisha kabala perem no ya ke kanhon Gokulam Kerala Football Club da ar gol la not. But yakini ki gol na kabanta ke kanhon ke Rising Students Football Odisha na thab da ke Ngobi Devi Kshatri Mayum Marwai. Right.